Aduh aing ah, ieu teh tegenahan pisan di cara batur. Mak! Mak kunaon mak? Mak sadar. First blood. You have slain an enemy. Killing spree. Dak main naon? Mel, Oh, resep nih. aduh mana gara main? Atuh kadang orang ketahuan lah kasih mak. Godlike. Legendary. Double kill. Mak! Yo di dia mama jang. Mak, ayo radio. Naon jang? Ayo radio jurang. Mak, orang dia ngerti masuk kosim. Terus naon sih didinya? Lain mak, dia orang nopo barudak didinya termain game. Yang beli HP tuh mak. Bogor jeung meuli HP atuh jang, mangge geus teu boga duit ayeuna mah. Duit di mana atuh mak? Tuh mak, barudak rame main HP ada orang itu. Jangnya sabar heula, daguan heula we. Urang ngajual lado mah sudahnya laku hiji dua mah. Ini lah, meren mah ngejual lado mak mah. Dagoan we jang teu kaburit mah. Emang kemarin anak lama, ini orang jom apa orang teh. Aya jang inung mana jeung pamaneh mah, dagoan. Tinggal segedenya sorangan ieu nya. Malah, Jang dagoan di dieu. Mah kalau suluh nya. aduh aing ah, ieu teh tegenahan pisan di cara batur. Mak! Mak kunaon mak? Mak sadar. Mak kunaon sadar mak? Jang, ampuranya macam samerangan naon ka ujang. Mak, eling mak, ulah ngomong gitu mak. Itu mah negara mah urusannya kemana kan? Mak ulah makan mau tapi mak ada HP teh aku mak. Mak, orang minta lawan keluar atau gitu mak. Tuh itu tuh juga nanti dokter teh. Dok, bantuan. Mak orang pingsan di kebun. Si Masaha, Mak orang. urang malin dokter, urang merek PKL. Aduh, kumanya. Kembalilah. Mbak Saha di budak teh, parupa merek PKL sebut dokter. Lah, Mak, udang mak. Aduh, kenapa sih? Mak, udang mak. Mak. kumaha kondisi warga aing teh, Dok? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus enak. Kumaha sadar encan, Dok? Kekuna naon? Seukurnya di pernikahan doang di mama. Yang pelang anak kena. Oh, syukur atuh ieu kumaha, Doknya. Nangis lah. Saya pulang dulu namanya. Pulang. Oh. Siap, atur nuhun. Saya anterin ke depan. Ya. Mak, mau teh pernah naon? Itu aja. Sekarang harus ke laki tinggal para bani. Mak.
Rangkul deh. Mana lapar deh. Nah. Pun tengok di kedangan. Nah. Jadi iya Pak Lurah. Apa ke usum penyakit buduk tanya? Tak kudu hati-hati kena barang dahat. Ya. Ulang ada- Warga saya juga begini. Warga saya di kamari teh anu dicatat di desa hampir 240 orang, Dok. buduk. Budung. Jadi ulah barang dahat nu hanyir bukan nama. Modal Oh. jair atah ulah. Begitu, Dok. Eta atuh Lamun misalkan kayak kamari aya kasus, Dok, laporan ke desa. Kasus ngadahar lauk cupang masuk nggak dalam kategori budugan? daripada cupang kajin kena kutir. Pak Lur, adi sakedeung. Ayo naon, Ding? Terus di mana? Eta geus mariksa maki moci. Mumpung aya dokter pamisakeun sepelakan. Kunaon kitu pepelakanna? Tah ieu, Dok, daun kalau neng kieu bangun teu sehat pamerisakeun. Sia nu kurang sehat mah. Kos aing teh dokter sayuran. Lur. Jika nama aing nu kurang sehat teh. Dok, kita dieu panggil satiknya. Siap. Ngajak anak. Siap, nuhun kitu mah nya. Yuk. Atur nuhun ya. Saya duluan teh nya. Ya, hati-hati, Dok. Terima Semoga kasih banyak. Ya, Ya. sing sehat. semoga warga saya semuanya sehat semua lah. Sehat, Ya, sehat. Dok ya. Yuk. Nah, terima kasih, Dok. Yuk. Hati-hati Siap. di jalan. Saya duluan ya. Yuk. Assalamualaikum. Mang kenaon? Jang, kemana? Biasa amang mah kenal sulu jeung hau. Mang urang ge adik-adik di kita semua tapi teu mau aritna. Nah, temawa arita tuh. Emang si Mak kemana kah? Kan si mate gering. Kamari pan rabu kan ngalah sulu. Lah, Bu. Bener ya, Teh. Benar, Mang. Terus enak kumaha kondisina? Ana mah si mana? Kecaget teu kudu naon, Mang. Haus teh, teu kala patuk. Oh, syukur atuh jang ari geus cager mah. Ngalah we hayang kalapa mah jig. Ket barah hiji sugan. Ngalah we ngalah. Wah, iya nu ngabedo kalapa teh. Bangor sia. Bring ku aing. Jadi kuaing bisa ini pula. Agung si aing budak letik di kuai ku kolot. Terus di mana maneh? Terus ulin Mang di kebon. Ulin di kebon. Heh? Mana mah daripada bengang gitu mah ngasih teneng yuk. Ada ajar ngaji, ngasih ajar balap, arek. Ayo. Kalau balik yang ini lah. Mana cicingnya di mau orang ya? Oh, orang mau beda kan mak? Diajar balap cenah. Action. Nak siapa main naon? Ayo. Orang balik ke la. Nak main naon nih kesup. Ayo. Orang balik ke la ke cuma. Oke. Mak, orang lain mak. Dia orang kumpul barudak didinya. Nendin yang beli apa tuh? Aduh, aingnya hirup teh dikenaun pisan di kera batur. Mak! Aku naon, Mak? Mak, aku naon? Mak, aku naon, Mak? Mak, aku naon, Mak? Mak, aku naon? Mak, aku naon, Mak? Mak, Mak, aku naon, Mak? Mak, udang, Mak? Mak, aku naon, Mak? Udang, kita sadar. Mak, aku naon, Mak? 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 Mak, aku
Action. Action. Mau dong mau dong mau dong mau dong Ma, mati kena naon? Tuh, Jang. Mati. Action. Kumaha kondisi? Ah. Nah. Action. Ih, Greng, kedekas itu. Roll. Oli. Action. Action. Oh, heeh. Mumpung aya dokter, pangmesakeun tanaman. Action. Coba na periksa dia. Apelit anjing. Apelit. Action. Coba nang periksa lah ya. Badannya tuh sehat itu. Iya mah. Lanpo. Action. Mati kering. Kamari kan lagu mana dulu natangka. Action. Wah, iya nu ngapadok kalapate banget. Oh, action. Wah, iya nu ngapadok kalapate. Woi, bangor sia.